Abany'eishengyero abehongiire ow'obushoborozi Bishaka okubasinguza emanja za kooti ne Dr. Joseph Ryonga owa HOIMA West Division omu rurembo rwa HOIMA orukutongana na Ismail Kasule owa Ant, Francis Kazin owabahanguzi omuri Kikube District orukutongana na Dan Muhirwe Otine Kigombe ondijo ne David Muhumuza owa Mwenge North omuri Kyenjojo we natongana na Lawrence akunjizibwe. Sifa y'umukakasinga ndakakazanya singa akena le munyasinga bati munyasinga kapala ne amanda le mitima mbaka kuigiriza bakaba mukotes zona nyesinga kurungi kirakana na nyoba baba mukoria obapire yona kugamba obukaizira hali kituyine kimanyi tata usoze Bisaka uwapa iruhana abandi batakiire kuri bagamba umushaija ogukwa atasinga banteka mukooti banteka kyadondo nyaraba mani gawo banteka HOIMA kooti batakiire nyaraba. Ebyona bibireho obu omukwenda akunjizibwe abire nahamya abantu rwenda nkagana bana okwetwa abahereza bwa nyuma yo kuhendera okushoma okwatirine n'enkereza y'obushoborozi Bishaka omuri HOIMA. Omwe omu bany'eishengyero Stephen Asera Nyabura ahindukire yaza omu dini ya Bishaka. Nkokwakakibalize getaata omukama rwange obusobozi nanyo mazima ko ebikoto nkura mbini n'abalaba bambaye bagamba awe nakubanza osome baitata mukama rwange obusobozi nanyo nkwerera qualities nzina nanyo mbaye nsaba ekijwale ekyo okimpe taata itwena tulibamu omukama rwange amayigono kwakwani kwero tusakusobola mu nganda mu madini oba mu mahanga tulibamu kandi muno zirenga aba protestant n'abati bona bali mu kirize y'obumu kandi musaba mbonero obukubakukanizamu ali bagenzi babo. Ahanshonga y'orutaro rwa Russia hamwe na Ukraine obw'obushoborozi Bishaka agizire ngo ebintu biretwa okwebaganisamu no kushorora omurangi. Kabakiri n'obuzibu bw'okusorora omufirika bwabe najja mu traini habwaki basokeremu abajumu bonga. Aba babandize kwemurika omu tawuni ya HOIMA obu abikiriza abo b'obushoborozi Bishaka babire nibakumba aha ntandikiro y'esaabiita egi. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.